Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kipajbaan na kisnong bapher ke jirang constituency haka at pusaw terek unaitung araja apun rio. Kilatu ciyo patharkma Malay ajing kersaan yu Dr. DRL Nonglaj ubadi ukurtong ke NPP haka election MP Siteng Samoy keban Salongshan hasilong parliamentary seat. Yo Dr. Nonglaj lasan lang lau National Vice President ke NPP uba senyaw bahalang dahat ubadi ru sembut menteri rang ba kerjela. MLA ke jirang constituency uba Sostines Sotun ubadi ru menteri ke Sorkar jela. MLA ke Mauhati uba Charles Marngal ke MDC jong nongpo ke Kong Rona Kimdej pat kiwe-kiwe. Nasnudon hok sisa Mario yang bagi kendor bagi bagi pi Ihman ki para Bat ki lok ki jar Dan ki kurro Dan ki kharo Saya kini katong Katan Bangai kumlai pi Iway pe iway Akani opor Kini kejia kendor kandang Ka history Ya kejia nanti jom dari syakri jona yang paiba jom dari beri yang terap bat jom dari akan kam depan kiparasnon kiparatang bat kilok kijor barohar kiparari hati edam kajirang constituency kadang asnda jom ke Eastern West Khasi Hills Bat ye kisnong kiba yasunda bat karib hoy mani sete si Eastern West Hills bat si West Hills yang kisnong rimen kumta ki rimen bat karib hoy kilang kun si para yesong masunda bat ye kata baro maki piyatir Katay karilong khasi kena sejong, katay kari long khasi kena kena penuh nanti nak kenjang janglong, penuh sini setem kirang karimen. Kata kini kita akan madan kirang kariboy, komta kinang rimen bat kinang boy riboy kim marsunda. Kung si para kia urut kini kia lenyar namar ka Sorkar Meghalaya kam semyarap ya kisnong kithaw ka border area hamrei hakapor bain bagan sokun ilalong komu nam hikmat ila penlek jengmat kerpang ya kini ki border villages kisnong hakini ki kapur bat ka asam bat menta pi piatut kedan kawai ka surat ya kebalan mansna menta berkata kadai ka gong party salian guru kami kalong kesnong ka surat bakal mati jang ibadah sokon ya keban pensuk ya kipai ba sekitu ikan border area nanta susu ka surat kebalan yat menta hakijin penkre kalong kabala kawa rani bari road kini kidai kisnong kapot kiba mensiwa ki paiba ke dunia berkiot nama omdan ke jingerap na kalian jong Sorkar Meghalaya ka Sorkar ke sania hakinong nikmat bat haba kinong nikmat kimwan banyakho ya ki jinan kam dei paiba omla pansisna ya skim dan nagam kajing terwa lali ka proposal iparari ba i kamral ba ibabon kiba iba dan sotun lale lamba kini isnem kimarangwan pat mentaro como minister internal trade issue si bon kiwaipat ikam mabha nakabanta kajing toy jampi ki paiba hakini ka conference hajiran constituency. Barangets kan
Unsa kentiu ya kini jirang konferensi banyak kador hak development Malaysia sekis namban bahkan nartiang konferensi jauh mas nyoba kewala kamroy bentar badan sokun disera ya kan development hak ini kadong makan jauhi kombara imas nyoba ya karoy kapar nartiang konferensi nak bentar ikam mabha jauhi badan sokun kibat pilih Snow Haven I, ia kaya tapi tapi balok. Tu kan ni, ngane tu siapang kaji ia kendo jangan berkipai bak keleng. Ngane kendo berkipai bak keleng jang keri kasih. Bak hak kaji ia kendo jangan kipai bak ki kaji komba kajian kasam jangan. Kaim berkata kalang mabuan ipaiba hari kasih kidai kinongrep para ribe ngaro nawan na kayin nongrep hidup kinong sekni lami kinong Eastern West Hills North West Hills kibabuan kidai kinongrep sudah buan ro kibasyong sikini kidong kitan Bondro kibadai kikur jongi, bati kha kiman kijongi kithong kisong anglia po jirang konstituensi. Bon kibatip yang kibakhat yang barok, lami marok, lami bakharok. Khat yang kumta de keteng, namar bakadan kejing sojan jongi bak ngarung asojan yaki barok. Ikarari bayi. Nadai way na kinong siyong dukan kung masyong dukan mo ki hakini ki basa ki basita tumle na katin haki basa yo bon tili kisnam naro ngayrap di jindi may hayo at kalong kay pasot na pagkin mau ya kamenor habang kini ki basa yo ki badan hangni na kin mau ya kapuar bang kina Mat kini kalong kalat yang ban khaidin sekang la ke jong ke jingin. Hang ni hikmat jong ka surat ba kini ke jaka bangi penlang ke kini ke jialang. Tak ni diaban hamrai ngatip ba kampuan kinan hala ki jong ki basa ki jong pi. Bukan ki jong pi man sumar ki jing di ki jong pi. Imar ki mata jong pi. Ba kum juro ki nong kiet lampet Lese dan kibadan hakidukan menta bat kinong di bade kir bade pet ya kentu ya pi papir sobha ya kabane ngap sipor ya kene ke jing pensai pada ka jongi di parri bae ka jing ken mau ya kemenar kom unongre kom unong di jingdi bat kom ubreu batrai sitam ka penjan yang habang pi siya kini kadong kathan bapidang hakalep kerian bakum juro hakikam kai pateng hakisinong dikaw itong pi langma kata kathnei nong yin nong sem bakka jinong kina laka jing tray sitam malayola yakaman lek mule laka basumina nagway kasnem sekaway pat kasnem dan buan tikap ki bang hak ino ke ding let school parmen de thu e pi ki samla par kilong kmi long pa ki ba sitam ma yin ke sam jong pi mangaru ngaman na ke yin ke ba sitam kon ma pi yi par hado bana pas matrik nalha ya ke ban sange laisen ka jing let ule hamre ne thu e pi ka jing anno bat ka jing trei sitam kata kadai kelenti siakan nam ke buram bak ke kerdan ke basi jerong ya tu ya kini nak benta mang ai men sim ya pi ki kon sala bagi pi ki long yin long sem ki baduk ki bajenjar bapin om du jing kermen wala ki apdeng ki jing ki babuan hakapang ke sitam lami
hakat ngan ke jingit lani hakat jing bom dap bom biang bom yo kalat ke babiang ban puli ke skul ke babiang lani pi ki kimi ki pa bom la ban kersian bhai ki kun la jong ban lek skul ban yo ikirdan ki ba he bat ki ba sejrong ka jinglong babha ka jing minat ka jing anor ka jing yaine kata kalong ki jinglong ki ta kilong ki jinglong ki bakan sai ba amma ban khangla da kilo ki jinge ila ban job ki jinge habang idan ka jing anor ki babha ila ban job ki jinge ladang ilong ki bat reisitom ila ban job ki jinge ladang ilong ki ba yaine. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.